28 у нас. Ой, малай. Tatar jaz sənətinin asılını saxlab, dünya bilən dərəcədə icad etməmiş. Hayırlı iş Azam. Башкортстанның атказанган артисты һәм игътибарчылары. Болгар радиосы яңалыкларны һәр вакыт беренче булып җиткерә. Шулай ук инде хәзер Татарстанның да атказанган артисты Ришат Төхмәтов. Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Ришат Төхмәтов. Хәлиме җырның авторларына кирегә чакырырбыз. Хайдар Әхмәтшин һәм Марсель Закиров. Шулай җырның авторлары бүген безнең белән. Чын күңелдән котлыйбыз, Ришат. Алтын йолдызынан Айдар авторларыбызга шулай ук дипломнар һәм чәчәкләр бәйләме. Ришат үзенең дипломында. Bizning traditsiyalarımızın birisi Bulgar Radyosu'da жетекші Milli Muzika Premiyası Altın Yıldız'ga Rishad 7-ci topqir ega bo'ladi. Alqishlar ana. Hatta Wonderful. Bashqortostonning ham Tataristonning atqazgan artisti Rishad Tөхmәтов. Zo'r rahmat. Rustam bizning Yoluşma. 8 miydi mi 8 miydi? Şirat ağası bile mutluyoruz seni olaysa. Rahmat Zor. Nişeksin emosiyalar? Nasıl iyi? Olur iken bu. Nasıl diyeyim? Bu benim için ilk bakmalı izgi çünkü kaderli birinci özümün fırsatını hani de bugün günlere kadar benim için bir kaderli şey ki bunda her bir tanıştığı usta oluşan biri düzleşisi sanlar sahneye yaşar. Hani de birinciden tanıştıklarına rahmet, ikinciden indi bu Aradiyasına, Tınlı Yalama Sırtıları kampanyasına rahmetlerimi tesinkiler. Hani de ben şu jırının avtorlarına, Timer Göktür, Sena diyen jırının avtorlarına, benim dostlarıma, Marcel Zakirov, Haydar abiga zo'r rahmatlarimni yetkazim chunki mana bu jurchini da mening ko'nglimga bek xush keldi, ham tomoshachilar da yoritib oldilar. Shuni aytasim kelar. Men tutali og'ir ekan bu mikrofon shekilligida o'zingga rahmat. Ijodimizda mana shu bunlarni so'ndirmisha, so'rildirmisha xalqqa tomoshachilar shekilga olmanni jiddiy bilgan mashina. Rahmat bilan aytib o'tiraman. Bizning mana shu tendensiya deylik, Bulgar milliy muzika premiyasi masajchilarga targ'ib beradi. Men o'zimni shu premiyadan boshlab jilardim endi. Aytasim kelar, yashasa yıldızlarını kabul etsin. Bizim Rossiyaga, Çekiyaga ko'rsatib kim kuchli jurchilardan biz indik. Rahmat, indik. Rahmat tomoshachilarga his-tuyg'ularni aytib o'tirgisiz. Rahmat butun jurning kuch solgan do'stlarima, avtorlarga Marcel Zakirov, Haydar abiga, Bulgar Radiosu'na, TNV, Yalama Sırtıları kampanyasına zo'r rahmat. Самое главное, zo'r rahmat tomoshachilarga.